Ljudi moji, dobrodošli mi u novi podcast. Za danas sam vam pripremio jednog specijalnog gosta, uspio sam ga nagovoriti da uđu u podcast. Dakle, s nama je danas Filip Dropulić. Mislim da ga nema potrebe previše predstavljati, mislim da se u ovom podcastu više ja trebam predstaviti nego on, ali dobro, malo ćemo čuti trenutno neko stanje kako je sa Filipom i onda ću neke teme koje sam spremio danas proći s njim, koje će biti definitivno zanimljive, tako da obavezno preporučam da pogledate cijeli podcast ako treba i više puta, jer pokušajte izvući sad kad je feature daje besplatne savjete, izvući maksimum. Tako da, eto, u principu to je to. Fićo, kak si mi? Pola, baj. Jutro su 5:30 usto. Klijentica mi se nije pojavila, pa sam odradio onda druge nakon. I trebao sam raditi leg day, ali sam nekako nikakav i došao kući i spavao. I evo, vidim Lovro šalje za podcast, rekao, ajde, skinuo aplikaciju i spojio se. Pa sam tako poluprobuđen još. U najboljem izdanju. Kako si ti? Hvala na pitanju. Gdje si ti? Kako si? Bolje te našao. Ne, pa meni je okej, ajde. Ja danas imam rest day, jučer odradio noge, tako da danas definitivno rest day, danas samo ležim, ne mičem se nigdje. A radio si jučer noge, da, vidio sam. Vidio si. Sjećam se zato jer me on cijelo vrijeme s ovom trakom šugavom gaca, lupa, A motivacija? Java se, znaš da, jučer sam se lijepo napatio na tim nogama, dobro je bilo, tako da vidjet ćemo kako će to ići dalje. Malo neki mijenjat ćemo program neki ubrzo, ali dobro, to će ekipa sve u drugom videu saznat, to nećemo sad previše. Nego, ajde da krenemo sa nečim. Znači, za početak sam možda mislio da mi kažeš neku svoju top tier listu vježbi. U kojim uvjetima? Pa daj mi neke, ajmo ovako, daj mi neke 5 vježbi koje bi uvijek htio radit i koje bi svakom preporučio da rade. Zgibovi, propadanja, iskoraci. Te 3 vježbe da mogu birati za do kraja života, to bi radio. Zato što vrlo lako je objašnjivo. To su vježbe snage, više manje dobro iskoraci, to bi bio čučan što se tiče donjeg dijela kao vježba snage, ali u iskoraci jer se može manevrirati malo više za stražni dio, za prednji dio nogu, zato biram iskorake jer je prostor za manevar veći. Zgibovi, svi pull mišići rade, može se isto malo manevrirati ako si vješt i motoričke sposobnosti imaš na nivou. Onda propadanja, ista stvar, push mišići svi rade i tako bi dobio cijelo tijelo sa 3 vježbe i apsolutno bi to bilo dovoljno sa određenom količinom vještine da ti napreduješ ili da konstantno imaš neku formu i da dobro izgledaš, jer kao što rekoh, obuhvaća cijelo tijelo. Ali ako ćemo ići na nešto preciznije, sad top tier vježbe, tu bi naravno nadodao pullover koji je zanemaren. Bilo to elongacijske kontrakcije sa bučicom gdje je najveći stres u istegnuću ili peak kontrakcije gdje je to prilikom stegnuća najveći stres. To je na side recimo ili na spravi gdje imamo konstantno opterećenje. Znači to su imenom 2 iste vježbe, ali funkcijom 2 različite vježbe. Znači dumbbell pullover, zašto? Zato što nas otvara, zato što nam daje. Možemo i za prsa pullover, znači imamo ovo, kako okrenemo ruke, zavisi kako putanja ide, ili stišćemo iz ovih ovdje prstiju ili guramo iz ovih, znači za lat, ili stišćemo unutra za prsa. Pullover je podcijenjena vježba, rijetki rade, ali jako važna, pogotovo ako želite imati taj neki klasik izgled, jer tu rade i seratusi koji vam daju one detalje kada stanete u Frank Zane pozu koje izvlače ove terese odmah ispod pazuha. Otvara vam taj V-taper, poboljšava mobilnost ramena, zdravlje ramena, ako dođete zagrijani sa dovoljnom mobilnošću ili radite sa manjom težinom za mobilnost, recimo preko dumbbell pullovera, ili legnete na klupu, razlačite malo po malo.
Ne može svatko doći iza ovako glave. Znači pullover definitivno odmah nakon ove 3 vježbe, koncentracijski pregib za biceps bi samo to radio. Znači za ovu kuglu bit će dovoljno, uvijek će raditi ova kratka glava. Za triceps bi radio bilo kakvu ekstenziju iza glave gdje je stvar te elongacije duge glave koja nam daje tu veličinu tricepsa koja visi se iza ili u duplom bicepsu dolje. Za trbuh podizanja nogu sa pravilnom tehnikom, za prsa. A rekao sam propadanja, ali ako ne propadanja, isto tako vježba koju rijetki izvode maksimalno ispravno, pogotovo ako nemaju dobru konstituciju tijela za taj pokret kao ja, recimo, moram se jako dobro namjestiti da bi ona tehnički bila ispravna, da je mišić pod tenzijom cijelo vrijeme, razvlačenje bučicama na ravnoj klupi. Znam da će se iznenaditi ljudi sa mojim odgovorima, ali onaj koji je radio sa mnom vrlo dobro zna šta smo postigli s tim. Arnold je to izjavio, tako da ne mora biti da sam samo ja, jer Arnold je to izdvojio kao jednu posebnu vježbu i definitivno je s razlogom. Za ramena, da mogu birati samo jednu vježbu, bio bi to ili potisak iza glave šipkom ili upright row, zato što je kompleksna vježba za ramena. Sad zašto nisam rekao izolacije u vidu letenja, zato što ono je minimalistička u smislu ne mogu se ograničiti samo na letenje za srednje rame, neću dobiti dobra ramena. Ovako sa potiskom iza glave, ako imam dobru mobilnost i kontrolu, mogu praktički cijelo rame angažirati. Vjerovali ili ne. Šta bi još tu izdvojio? Trapez, sljeganje ramenima unazad ili upright row sa uskim hvatom. Listovi, jednonožno podizanje s body weightom ili dok držite bučicu u ruci sa punim opsegom pokreta, sa fokusom na double twitch stiskanjem, znači u gornjem dijelu pokreta, sa potiskivanjem iz cijelog dijela jagodičnog područja stopala. Znači ljudi se obično zbog nemobilnosti skočnog zgloba potiskuju samo iz jedne dijela stopala i onda im se razvija samo jedna strana gastrocnemiusa, recimo, pa ne dobiju tu širinu. Onda i naravno pri elongaciji. Jer sam ja probao jednom kad sam radio listove si mi pokazao te listove i znači razvalilo me nakon prve serije, tako da ljudi definitivno ovo za listove poslušajte šta je rekao i obratite pažnju na to. I to body weight će biti sasvim dovoljno. Tako je. Šta sam još htio reći za listove? I to istegnuće treba biti jako koncentriran da otpustite, jer tijelo po automatizmu pritiska neugodne situacije ne otpušta tu tetivu, vi ste odmah spremni za vratit se gore. Ljudi ne odu ni dovoljno duboko jer im jednostavno tijelo ne da. Ili mobilnost zgloba, pa se treba fokusirati. Znači oslonio sam se na jagodice stopala i propusti tu petu, da skroz ode i onda ćete osjetiti kako postepeno peta propada. I onda kad ste ga istegnuli idemo u puni stisak. To je većinski za gastrocnemius koji većinom svima fali. A jel mislim tako kad se radi u izduženoj poziciji i kad pokušavamo povećati mobilnost recimo zgloba, jel onda bi recimo preporučio da se tako baš radi taj koncentrirani negativ sa što više spuštanja dolje? Pa to je sad, govorim za vježbu kad se radi full range of motion, to nije isključivo. Ja znam raditi samo od polovine na gore. Tipa Tom Plac je znao govoriti kako bi on samo stao na polovini i držao bi najveći mogući teret, statička kontrakcija i to je isto čudo, znači to se sve implementira. Ja sad govorim o nekoj klasici gdje imamo full range of motion, cijeli opseg pokreta. Evo moja Ana Marija može reći, ovdje je, te moji mišići na stopalima, znači s gornje strane vanjske stopala, su ovako oko ping-pong loptice. Od alien raste na stopala. Da, i sa strijacijama, imaju strijacije.
Evo tu je ona može potvrditi. Zato što... Isto. I još trebaš da uživo ćeš vidjeti. Znači, to je strašno, ali to je sve došlo od hodanja na prstima, od pozinga. Zašto je pozing? Pozing je najvažniji, znači da imaš mobilnost ramena i lopatica i da vladaš sa skočnim zglobovima. I to ako imaš, znači, bit ćeš vrhunski u pozingu. Ako naravno pokrete, izvježbaš, ali to dođe. Ali ako ti nemaš to dvoje, možeš vježbati koliko god hoćeš, neće biti dobro. Kažem, Urs je radio ono, vidio si, popada mu ruka. Samson Dauda kad se okrene, fali mu ovo još. Jer mu ovdje se toliko nabije, jer je krut, pa ne može gurniti prema sucima još lakat da to bude kao u jednoj liniji. Puno je toga tu, ali sad sam pobjegao od pitanja. Stali smo na listovima. Pa mislim da si... Bugarski čučanj prilagođeno za kvadriceps, jednostavno, to je top. Sisi squat, isto jako podcijenjena vježba i jako često ljudi krivo izvode sisi squat, znači čudo jedno loža, jednostavno pregib ložom, probajte sa spojenim koljenima i sa spojenim stopalima. Sa blago razdvojenim prstima, da dobijete taj leg biceps, to vam je vanjski dio lože. Znači onaj koji se vidi u side chestu. A to je više manje to. Za lat, sve gdje lakat završava uz tijelo, znači bilo to od gore i bilo to od vamo, znači ako guramo rame prema kuku, dobit ćete latissimus cijeli i to je glavnina. A to je to, možeš preći dalje, da ne razlačim. Sam nešto zaboravio, osjetim. Ne, super, baš ono topčina. Obožavam ove opširne odgovore jer se tu da izvući širina teme i zapravo ono šta se sve, da nije samo ono doći na trening čučnuti i to je to, nego da stvarno ima tu sve ono, možeš iz svake vježbe zapravo izvući određeni mišić ako želiš, kako se dobro postaviš. Da. Na šta sam čuo iskreno, znači jednom me pitao jedan dečko da on ne bi radio čučan, nego bi on odradio izolacijske vježbe koje pogađaju mišiće isto kao na čučnju. Šta ti kaže? Sad ću ti objasniti. Daj, molim, taj zatvori da se slučajno ne bi čula mašina. Ok, samo pritvorimo. Znači, radit će samo izolacijske vježbe da kompenzira s tim što bi dobio na čučnju, ali da ne radi čučan. Tako je. Može se to tako razmišljati, ali čučan je više zglobna vježba koja angažira jako puno mišića, što u sinergiji, što aktivne ili statičke, recimo sami ti erektori će biti statičkoj kontrakciji, sad ovisno koliko smo mobilni, kakav nam je tehnika, hoće li raditi više ili manje gluteus, hoćemo li raditi više ili manje kvadriceps. Naš vježba je prekompleksna i složena i ovisi XY faktora o tome koliko će nešto aktivirati. Sad, a izolacija opet će mu dati puno, maksimalno angažman kvadricepsa. Izolacija za ložu isto, nije to baš tako crno i bijelo. Zato on može izvući vrhunske rezultate. Ja znam, evo Vadjević, moj klijent, vrhunski sportaš prve kategorije, ja to sad moram naglasiti, ako će neki gledat koji možda nisu upućeni. Ostvario je stipendiju dok nije bilo saveza i ostvario je rezultat dok nije bilo saveza na moju inicijativu borbe i zalaganja. Tako da ima stipendija i ima nešto se odvija, iako ne postoje ni sredstva, ni ništa, ali postoji ljubav i entuzijazam. Evo, on, na primjer, nije odradio niti jedan čučanj, ok, na hack spravi odradi taj čučanj, ako se može tako nazvati, hack squat, i sve ostalo su mu izolacije. Čak ne bugarske ne radi, mislim, a ima kvadricepse, ubi Bože. Bio si na podcastu kod jednog bivšeg kolege ili kolege koji isto nikad radio čučanj, nije imao je kvadricepse strašno. Na ekstenziji samo praktički. Leg presa malo i čao. Tako da, kažem, nema isključivosti i nije crno i bijelo. Svako nek radi ono što misli da mu daje najbolje rezultate, ali ne treba to uspoređivati s čučnjem i slično.
jel bi se onda recimo složio sa nekom logikom da se ostavi čučan, barem u kontekstu jačanja snage, kako bi onda mogli dovršiti određene mišiće koje želimo taj tjedan, odnosno taj trening sa izolacijama. Znači da čučan bude ono neki fokus recimo na izgradnju snage, a za hipertrofiju i za dodatni volumen izolacije. Tako bi to nekako dijelio. Dobro, ali je li tu sad spada da ćeš raditi bugarski Bulgarian split squat, je li tu spada da ćeš raditi leg press, je li tu spada da ćeš raditi neki oblik iskoraka? Pa u principu može, da, zašto ne? Znači, pa dobro, ako hoćeš onda ti čučanj ne treba ništa, ti možeš postati jak, tipa ja sam radio pola godine, nisam pipnuo čučanj, fokusirao sam se na bugarski zato što zbog ciste u lijevom koljenu, lijeva noga mi je zaostajala za desnom, ja sam pokušao to iznivelirati, izjednačiti i uspio sam, ali kako sam ja radio te bugarske stalno i sa raznim opterećenjima i tehnikama, trening alatima, kad sam se uhvatio čučnja, ja sam čučnuo 200 kila 5 puta dupetom do poda, a nisam čučan radio 100 godina, već nakon trening 2. Kažem, mislim, snaga se razvila i kroz bugarski. Zašto? Zato što je to jednonožno, ima puno tih mišića koji se uključuju zbog stabilizacije samog koljena. Prvo taj aduktor, koliko htio, ne htio, jednonožno je mora. Gluteus, sve to oko koljena ojača i ti kad dođeš na vježbu višezglobnu, znači dvonožno, sa više zglobova u igri, sa boljim balansom, ti si jednostavno za to tata mata. Ako si toliko dugo proveo na vježbi bugarski čučanj, toliko vremena. Kužiš, tako snaga se može razviti za čučanj kroz druge stvari. Znaš, tako da čučanj nije nužan, dapače, mislim, ne mora se raditi, ja sam to izjavio davno, a onda su me ljudi napali, a ne znaju da sam ja taj koji uvijek, bez obzira što sam visok za bodybuilding, radio čučanj od samih početaka i imao jako lijepe brojke i u ona vremena kad se nije kad nije znanje bilo na nivou ili neke tako stvari, mislim imao sam brojke ko klinac 180 kila samo s pojasom bez onih i to onaj Vader stari sa one stranice za 80 kuna, kužiš. Nisam moto koljena, imao onaj powerlifterski to. 180 kila sam čučnuo 3 ili 5, 4-5 puta, ne sjećam se, davno je bilo. Znači čučan sam uvijek forsirao i volio, jer razmišljao sam se, to mi je za naturalca bilo, diže testosteron, jači sam, hoću glomaznije noge i ovo. I onda sam razvio snagu, ali u godinama posljednjim čučan mi nije bio prioritet i zapravo sam najveće noge razvio kad ga nisam radio. Sad, ne znači to da sam mogao bez njeg napraviti ovakve noge. On je dao svoje, on je dao ta bijela mišićna vlakna za snagu, on je dao svoje da bi ja mogao kasnije sa manje takvih compoundsa raditi, detalje i oblike i slično. Jasno. Naprimjer, prije kad sam forsirao samo tako težine na kompleksnim vježbama, nisam imao dole detalja, ok, to je vrijeme i zrelost mišića i dijeta na dijetu, puno treninga, što se kaže, lupaš po mramoru, milion upala si prošao, pa dođu detalje, nisam ih imao na početku, ali obično ljudi koji rade samo compoundse, rijetko ćeš vidjeti da neko ima detalje, jer obično tu nema negativa, svi se fokusiraju na podizanje tereta, a detalje izvlači mišić, vrijeme provedeno pod tenzijom i ono što smo govorili, dovoljno ponavljanja u peak kontrakciji, dovoljno ponavljanja u elongacijskoj kontrakciji, pa i statičkoj, znači gdje zadržavamo, gdje radimo okluzije. Mišić koji stalno biva pod tenzijom na razne načine, u raznim tehnikama treninga, će biti izgledniji da će dobiti detalje prije vremena. Jasno, definitivno. Inače ljudi, ako eventualno ste malo zapeli Samo ti pričaj. Ako ste malo zapeli, ovo kad Fićo spominje okluziju, kad spominje još neku terminologiju, to sve vam preporučam da si zapratite njega na Instagramu, jer dosta često zapravo stavlja storije gdje sve to objašnjava,
a to vam je ono game changer. Znači ja sam primijenio samo recimo ovu okluziju na biceps pregibu, znači ja sam za 2-3 tjedna uspio podignuti i radne kilaže i bolje osjećati mišić i vidio sam jednostavno da mi je biceps napredovao. Tako da definitivno uhvatite sve moguće besplatne savjete koje vam Fiće daje, isprobajte pa ako vam ne radi bar ste probali. Dakle, sad kad smo već na nogama, zanima me ovak, postoji li vježba kojom ćemo pogoditi baš vastus lateralis ili to ovisi o tome kako ćemo se postaviti najviše? Pa rekao si isto. Mislim, pardon, kažem, antropometrija tijela čovjekova kod svakog je drugačija. Rijetkima je slična i nikome ista. Samim tim, kad osoba X sjedne na ekstenziju i osoba Y sjedne na ekstenziju, neće biti pri istom pokretu, istom položaju sjedala u odnosu na onaj aktivni dio sprave, aktivacija kvadricepsa. Nekom će vamo raditi više medialis na istom stavu, a nekom će raditi više lateralis pri istom stavu. Ok, a recimo na ekstenziji, šta se onda ljudi ako žele pogoditi taj lateralis, šta se onda ljudi trebaju truditi? Čemu, kakvoj formi težiti, gdje naglasiti? Moja preporuka je da uhvate aduktore sa rukom i ložu i podvuku ih skroz ispod noge prema vanjskoj strani i legnu na nju da se ne vraćaju. I onda, sad, ovisi kako kome, kažem opet, volim staviti onaj potisnik donji na kosti stopala gdje bi udarali nogometnu loptu. Znači skroz dole, ne na potkoljenicu, dno potkoljenice, znači na cjevaricu, već na kost stopala. Opružimo skroz prste ravno i držimo ih tako. Stolicu nagnemo skroz iza i legnemo gornjim leđima na nju. Dupe stoji na istom mjestu. Koljena moraju biti u liniji sa zglobom sprave. Obavezno se uhvatiti za ručke i zabiti dupe u stolicu svaki put kad opružamo noge. Znači kad noge idu gore, mi moramo tijelom dolje da bi aktivirali rektus. I sve maksimalno. A ljudi rade, ne drže se uopće i kad dižu, podižu i tijelo. I onda nemaju uopće puni potencijal rada kvadricepsa. 90% teretane naše u playu to radi tako, mislim. Ja kad to vidim, kaže, pa kako ima rezultat? Nešto će dati kroz vrijeme, još ako koristi nedozvoljena sredstva, nešto će se dogoditi, mislim, opseg rada postoji, ali kaže, je li to maksimalno, minimalno i optimalno, vjerovatno i više minimalno ili optimalno nego li maksimalno. Mi pričamo o maksimalnim rezultatima. Definitivno. Tako da, opružena stopala, ona, kako se postava za noge stoji na kosti gdje bi udarali loptu, leđa su skroz zapakiranih ramena iza na vršku klupice za naslov, zabijamo dupe dolje i kad opružamo, puna je aktivacija svih glava, ali posebno lateralisa. I onda možemo, znači ne okreću se samo stopala, ako ćemo naglasiti aktivaciju, ne samo stopala, već cijelu nogu oko svoje osi. Znači okrenemo, znači ne stopala unutra, već cijelu nogu, blago, kako ne bi koljeno patilo toliko. To je mala oscilacija, znači ne možemo mi koljeno teretiti toliko da ako okrenemo unutra, da mu je neprirodan rad, lomi se. Samo malo ga se okrene i onda se iz malog nožnog prsta, kad opružiš nogu, misliš na mali nožni prst, kao da hoćeš sa malim prstom gurniti tamo u nešto kad opružiš nogu. Iz ovog malog. Znači, jasno. Kad radi se tenziju, da ga cimneš. To ti je lateralis, evo, mislim, automatika. Znači, kao da ideš nešto gurnuti i lateralnu glavu, mislim, ide jedno s drugim. To je taj, mislim, moj način objašnjavanja kako ja to radim. Možete probati.
Definitivno, znači ovo si objasnio sad, evo nismo ni trebali biti uopće u zimu, ja sam sve shvatio. Pretpostavljam da su i ostali ako, mislim da općenito ekipa koja... Sad će neko reći zašto legneš toliko nazad, zato da je tijelo što opruženije. Jer što je manji kut između, što je veći kut između natkoljenice i trbuha, točnije torza, veća je aktivacija dužinski cijelog kvada. A što se mi više nagnemo naprijed i što je manji kut između natkoljenice i trbuha, to će se više stvara tenzija oko koljena, znači ovaj donji dio kvadricepsa prema koljenu. Ok, brutalno. Ali ja bi definitivno isto, znači ljudi poslušajte si ovo, samo ću reći poslušajte si ovo još koji put. To vam je ono topčina stvarno. Ok, daj mi onda reci, jesi ti čuo sad za ona ponavljanja u izduženoj poziciji? Jesi pratio što? Da. Ne znam na šta, ali to su elongacijska kontrakcija. U principu to ti je prije pola godine cca došlo istraživanje gdje su radio onaj Milo Wolf i ko je još radio? Mike, ja mislim da je radio isto na tome. Uglavnom da su potvrdili da su ponavljanja u izduženoj poziciji kao bolja nego full range of motion. I sad, da li... A mislim imaš, nije ništa isključivo. Tako. Ali to nisu oni napravili, to su napravili Japanci davno na prepelici koje su istezali lat, davali su, znači zavezali su njoj za krilo, su njoj zavezali konop, neki kroz određen period su njoj stalno istezali krilo, a ona je davala otpor, znači ovo. I ona je davala otpor. I onda su zabilježili su, ovo sad ne znam, zaboravio sam više brojke, ali toliku razliku u tom latisimusu u odnosu na standardan rad i taj gdje ona pruža otpor pri izduženju, ogroman rast. Mislim, to sam ja 2019. radio i to, kažem, tipa taj pullover sa bučicom gdje je najveći stres pri elongaciji u izduženoj poziciji. S razlogom, isto tako kažem, evo sad ovo je najvažnija možda informacija, jedna od važnijih, uvijek vježbe elongacijske kontrakcije stavljajte na kraj treninga. Znači, nakon silnih kontrakcija, pik kontrakcija, vršnih kontrakcija, odradite vježbe elongacijske kontrakcije, da sad ne idem u detalje i ne otkrivam puno, zato što, znači, sama ta elongacija kasnije poveća krvotok, protok krvi, znači bolja opskrba hranjivim tvarima, bolje poticanje hipertrofiju, što si upravo sad rekao zbog istraživanja tog. Ti tu uključuješ, pogotovo ako zadržiš 2B bijela mišićna vlakna koja ne možeš svjesno uključiti. Znači to su mišićna vlakna koja se pale kod majki kojima je dijete ispod automobila i one dobiju nadljudsku snagu odjednom i podignu automobil da spase dijete. To se ne možeš, to nikad ne možeš svjesno uključiti, ali se možeš natjerati da dođeš do toga. Tipa ako ti vidiš kad radim s tigrom gdje drži u istegnuću dumbbell flies, zadnja ponavljanja mu dam da drži do otkaza apsolutnog, gdje ne može više držati i on sad ne zna hoću mu ja uzeti bučice, hoće se morat vratiti ili će ih baciti na pod, a kaže mu da ne smije baciti na pod i on drži u istegnuću i ovako umire i ovo mu hoće se vratiti nazad. Znači tijelo se hoće vratiti nazad da se spasi. Znači, a on ga drži u istegnuću i umire. I tu se pale ta vlakna. Koja imaju 2A i 2B imaju najveći potencijal za rast. 2B nemaju kod 2A, ali ta bijela mišićna vlakna imaju najveći potencijal za rast i njih aktiviramo na taj način u fullu za hipertrofiju i onda na kraju kad ga razvučeš i on više ne zna šta će i kad krene baciti ja mu ih uzmem i on odmah ovako. I nakon toga osjeti da se širi da mu se držanje naš popravilo u trenutku od toga što je radio. Isto tako za pullover. I onda kad odradiš koliko možeš i onda držiš iza
ovo istegnuto maksimalno i onda ja njima kažem namjerno, ajmo sad do pola. I on ga stisne do pola, ajmo vrati, zadrži, ajmo samo do pola. Tako. Jer da vidim to koliko će moći vratiti, koliko ima u rezervi i koliko ću mu odbrojavati da mora držati u elongaciji. I to daje maksimalnu hipertrofiju mišića na rast. I to je nešto što rijetki znaju. Ja sad mogu još tu teoretski, ali neću David objasniti neke stvari o tome. I sarkoplazmatski i miofibrilno, kako to funkcionira i koja je vrsta mišićne hipertrofije tu prisutna. I zašto? Možda je već ovo apstraktno svima sad što sam pričao, ali da, znači mišić u izduženoj poziciji, vrhunska trening tehnika, nije isključivost, ona može biti dio treninga, ali ne i cijeli trening. Tako je. Znači ja se ne mogu više složiti s ovim što si ti sad rekao, pogotovo zato što sam počeo i primjenjivati sam to i ranije, a skužio sam zapravo da sam ja to radio još prije nego što sam i saznao za ovo, tipa ne znam, došao bi do otkaza na nekoj vježbi i ja sad, ja kakav imam takav mindset, neću se sad stati sa tim otkazom, nego idem još ove parcijalna ta ponavljanja. I zapravo, dobro, ali nisu bila u izduženoj poziciji. Ovisi zapravo koja vježba i kako dalje. Ali na nekima stvarno onda ispada da je bilo u izdiženoj poziciji, tako da, ali recimo sad to primjenjujem u zadnjoj seriji na nekoj vježbi. Jer apsolutno nema šanse da bi ja kad bi radio svaku seriju A dobro, ti si možda forced reps sad misliš da si radio, pa si negdje gdje si pokušao forsirana ponavljanja, izvini što te prekidam, ali forsirana ponavljanja su jedno, ali smisleno držanje u izduženoj poziciji do otkaza, to je nešto drugo, ali si shvatio da si slučajno radio pri nekim vježbama. Ali evo sad, pošto se snima, ja nisam baš preaktivan, jesam snimio na svojim live-ovima, ali reći ću ovdje, čisto da ostane zabilježeno. Uglavnom, vježbe nakon određenih mišićnih skupina koje spadaju pod elongacijske, koje možete raditi nakon treninga. Krećemo od nogu, preskačemo listove, tu se može raditi stezajući dio, ali mislim, pričali smo o tome malo prije. Kvadricepsi, sisi squat, to je vježba obrnuto, znači isto je kao ekstenzija, ali obrnuto. Znači kod ekstenzije je najveći stres pri opruženim nogama, kod sisija je najveći stres pri savijenim nogama kad ste u donjoj poziciji. Znači nije dok su noge stisnute, već dok su kvadricepsi opruženi, dok nisu skraćeni, ne već izduženi, u izduženoj poziciji. Znači, vrlo je jasno što sam htio reći. A kod lože je to good morning ili Romanian deadlift, kod prsa je to dumbbell fly, znači letenje bučicama, gdje je najveća tenzija pri istegnuću. Za leđa je to dumbbell pullover, za triceps je to ekstenzija iza ili iznad glave, ali iza, znači iza vas tamo, znači ne potisak, već ekstenzija gdje se nategne duga glava. Za biceps je to pregib na kosoj klupi sa bučicama, gdje vas tjera u istegnuće, gdje je najveća tenzija dolje, gdje se hoćete vratiti nazad da se spasite, da vam ne pukne ruka. Zato ako neki rade incline curls sa bučicama, osjete nakon što završe da im se ruke same ovako dižu. Tijelo se brani. A za rame, znači ne s bučicom letenje, već gdje je najveći otpor u donjoj poziciji, to je na sajli ili na spravi, gdje vam je najveća tenzija dok vam nešto daje otpor već od dolje. Ali dobro, za ramena sad to nije ni nužno. Da. Malo drugčiji mišić nego ostali. Da, to je to. Zato što ima u svim smjerovima svoju funkciju. Jesi prošao sve? Jesi prošao sve? Jesi. Samo ti pričaj. Eto me. Može. To smo, jesmo. Ovako. Znači, dobio sam isto jedno zanimljivo pitanje. Mislim, vjerojatno će biti ljudima zanimljivo. Ja ću ga postaviti kak je meni taj čovjek postavio. Znači, dobio sam pitanje, je li mi bolje raditi, ne znam, neku vježbu 4x10
ili 8 puta 5. Ako gledam ukupni volumen. Najbolja hipertrofija se postiže što je vrijeme mišića pod tenzijom duže u određenoj ili datoj seriji. Znači, ako serija traje 30 plus sekundi, izgledi za hipertrofiju su veći. Neovisno o teretu. Ako možeš što većim teretom, to je još bolje. To je Ronnie Coleman. Znači, radi 100 ponavljanja sa ogromnom kilažom i eto ti formule. Znači, nemojte ovo doslovno shvatiti, ali matematički je isto, ali u praksi ne bi trebalo biti isto. Ja bi birao, kako je rekao, znači 8 puta 10 ili 8 puta 5? 4 puta 10 definitivno. Definitivno. Za bodybuilding definitivno, jer kroz vrijeme ćeš ti razviti takvu snagu da ćeš sa velikom težinom, mislim, relevantno je, relativno je šta je velika težina. Kažem, ako ti jedino možeš pravilno izvesti vježbu letenja za srednje rame s 2 kg, to je za tebe velika težina. Znači sve dok ne narušiš formu, koristi najveću moguću težinu da ne narušiš formu. Znači 4 puta 10, to su 4 serije po 10 ponavljanja. Ako uzmemo u obzir da ta osoba tih 10 ponavljanja radi tehnički ispravno, sa maksimalnim opterećenjem, znači to je 4 puta 10, nema sad tu tehnika tipa klastera ovoga onoga, 4 puta 10. Tako je. Brate, 4 puta 10, nek je tempo 3 sekunde negativ, 2 sekunde u statici ili sekund i po i sekunda u pozitivu, znači recimo da je to, nećemo zbrojiti sve sekunde jer nije uvijek nužno tako, ali evo 4 sekunde po ponavljanju, to je 40 sekundi, ali ja moram reći 45 sekundi ako odmori tu negdje malo, znaš. Jahne, da. Neki 45 sekundi pod tenzijom mišić, to je ozbiljna serija, stari. 4 serije gdje si 45 sekundi pod tenzijom sa maksimalno mogućom kilažom za tehniku koju možeš očuvati, to je definitivno bolji izbor. I ti ćeš zbog razvoja hipertrofije htio ne htio razviti snagu. Snaga je nuspojava hipertrofije, ali ne bi trebalo biti obrnuto. Ako, mislim, si bodybuilder, ako si powerlifter, ako ti dođe ili ne dođe hipertrofija, svejedno ti je, snaga ti je jedini cilj. Hipertrofija može i ne mora biti nuspojava snage, ali nuspojava hipertrofije će biti snaga htio ne htio ako radiš kako treba. I ako se ne oslanjaš samo isključivo na anabolike gdje ti ne treba progressive overload i ako me razumiješ, neš biti jak, iako možda u odnosu na čovjeka u istim uvjetima. Jasno. Ja bih rekao još tipa ovdje nadodao razliku, zašto jedno možda ne drugo. Recimo ovako, radiš 4 serije po 10 ponavljanja. Ja bih rekao da se mogu dat kladi, da ćeš te 4 serije odraditi sa puno boljom formom, sa puno boljim fokusom na mišić, nego 8 serija po 5 ponavljanja. A pazi sad, 8 serija po 5 ponavljanja treba biti trening koji zahtjeva odmor između tih serija malo veći, jer ako je 5 ponavljanje jedva izvučeno pravilno, to su enormne težine. To je trening snage. Mislim, CNS stigne oporaviti, tu nema sarkoplazmatske hipertrofije, baš to je čisto miofibrilna hipertrofija i kažem, to je više, ajmo reći, neki trening snage. Ali ovako, kao bodybuilder, definitivno 4 puta 10, jer sarkoplazmatski i miofibrilno ćeš dobiti. Htio ne htio, znači ide jedno s drugim, definitivno. To je koji stopa. Je, ali pa to znači zapravo ispada ovisno o cilju, ćeš izabrati ili jedno. To je to. I za buildera je dobro i jedno i drugo, ali zavisi u kojem trenažnom procesu, u kojoj fazi, u kojem periodu trenažnom. Znači, nema isključivosti da ćeš cijeli život trenirati isto. Tako. I zato te pitam uvijek, kad ti neko postavi pitanje,
u kojim uvjetima, s kojim ciljem, za koga. Uvijek mora biti to pitanje, jer ko ti god da direktno konkretan odgovor, recimo za neke stvari tako, bez nekog razmišljanja i propitkivanja, znaš, nije to baš tako. Prodat će ti nešto sigurno. Može biti, ili će te skinuti s one stvari da se, znaš, ne trudi objasniti. A dobro, vrat, kad te pitaju za kreatin već 1000 put, onda ti bude tako. Ja se često znam našao da otpada kosa i to. Ali nije, mislim, to je najistraživaniji suplement na tržištu koji može ga kupiti sad na placu dole kod babe na Dolcu, može ga kupiti u ljekarni, može ga kupiti u Lidlu, znači Da. Ali znaš šta sam ja skužio, kad se previše isto tako zafrkavam po Instagramu, onda ljudi mi počnu slati pitanja što stvarno kao nisam znao da i to može biti, znaš i onda možda opet ne pokretat novi val. Znaš šta je, ja ne osuđujem te ljude zato što je njima to sve naš science fiction sad i kad ovako idem s terminologijom nešto dublje opet i ni to im ništa ne znači. Znači ovaj podcast moraju gledati fanatici, neki iskusni vježbači i to, ali ne valja se ni nekad našaliti zato što nisu ljudi krivi, to ti isto kaš moć normalno jest. Ja sam se prije ljutio na to, ali ne može se ljutiti na to zato što ljudi nemaju, niti će imati osjećaja za to, jer ne može nitko razumjeti to ko nije bio u tome. U procesu priprema, gladovanja, niskog body fata, nema šanse, koliko god neko to izučavao ili to, nema šanse da se to razumije ako nisi ti to prošao. Tako je, definitivno. Ali, ja moram reći, ovo što si ti rekao da ljudi, teški obožavatelji sporta će jedino razumjeti ovo, ja ću vam reći ljudi, i oni koji nisu hardcore u svemu ovom, a željeli bi naučiti, kažem vam još jednom, njega zapratite i još ako iskombinirate što on kaže googlanje, imate dobitnu kombinaciju. Znači sigurno, to vam ja kažem, imam pun mobitel screenshotanih njegovih storija, to mogu prodat sve za jedno 50 godina, znaš ali... Napravit ćeš svoje, izuči iz toga. I ja sam naučio od nekog, i ja sam učio negdje, nije to moje. Puno je tu mojih, izvini što te prekidam, samostalnih zaključaka i samostalnih otkrivenja nekih ovih stvari, ali ključno je da dobiješ informaciju od negdje, od nekog i da provodiš vrijeme razmišljajući, da provodiš vrijeme testirajući to i da doneseš onda sam zaključak. Zato ja ne volim one trenere koji mjesec dana imaju jednu terminologiju i toga se drže ko pijan plota i onda prođe godinu dana i pljuje potom čega što je prije bio drvlje i kamenje ne da protiv toga. I ima jednih poznatih trenera koji stalno traže nešto, eliksir, neku isključivost koje će se držati. Jer to su ljudi koji ne uzimaju širu sliku i stalno traže neku isključivost koja ne postoji. Pogotovo ne u bodybuildingu. Da. Znači, slažem se 100%. Makar ja bih rekao iskreno da ne znam, danas na Instagramu većina ih to snima baš radi pregleda i onda traže najbolje ovo, najbolje vježbe za najbolje prehrana. Ne, to okej, dobro, znam, znaš, nije samo pregled, keći i sve to, nego kad pričaš s njim, onda da. Znaš Da, onda... Možeš ti nastavi dalje, prekinuo sam te, nešto si htio pitat dalje, jel da? Ne znam više šta sam htio iskreno, evo stvarno. Jel imaš još pitanja? Imam još jednu temu, odnosno još dvije imam. Ovak, možda jedna zanimljivija. Znači, odradili smo trening i potrošili smo neki glikogen. Kako da ljudi znaju? Možeš ovako, prvo molim te ako možeš ljudima na neki jednostavan način, kako ti znaš, objasni šta je taj mišićni glikogen i da li ga ima još negdje osim u mišićima i kako da otprilike oni mogu računati koliko je zaprimljena njihovog glikogena. Sad da idemo toliko u dubiozu, ko je ikad računao, je li Arnold ikad računao, pa vidi ga kakav je bio, koliko ima glikogena. Znaš, ja se uvijek svodim na to, nekad ljudi traže previše suplicajzla oko nekih stvari
i onda zapravo ne maknu s mjesta, napredak je nikakav, a opterećuju se. Je li treba piti kalcij uz cink uz kalcij, jer kalcij poništava ugradnju cinka, hoću li s posnim sirom navečer pojesti cinke, znaš, sad ga to muči, a prije 2 sata je bio na pici i zali još kolom sa šećerom. Točno to. Znaš, ali evo, mislim, uzet ćemo ovo za primjer sad. Ja sam očito... Zato ja pijem zeleni čaj da odmah ispalim sve masnoće koje sam sad na masi nakupio. Sad ti možeš nastaviti. Pusti ti priču, to je dobra navika, stari moj. Možda si... to je odlično. Samo pripaz ima unutra... Teanin je super, ali ima teina, možda neš moći zaspati od njega ako pretjeruješ. Opet, zeleni čaj svaki dan, nekad treba uzeti pauzu, vjerovo ili ne. Da. Glavno. Ajde, pričaj. Ja sam po ovoj boci na dijeti. Zašto? Zato što ako je ovo moj glikogen ovdje, ja sam blizu donje granice i tu živim. I ako dovoljno dugo vremena provedem na ovome, ja ću spaliti masno tkivo jer kompenzira manjak glikogena. Znači ja ću na treningu potrošiti ovo i malo ću pojesti jer sam u kalorijskom deficitu, ovo će se vratiti, ali nikad ne do kraja. I zato što se nikad ne vraća do kraja, niti se preliva, niti ću se debljati, niti ću spriječiti gubljenje masnih naslaga ako su stvoreni uvjeti u tijelu da se to i odvija, oksidacija masti. Ali, znači glikogen je ovo. Otiću 2-3 dana zaredom na refeed, unosit ću recimo 700-800 grama ugljikohidrata i ovo će se postepeno puniti. Uz molekule vode i natrija koji ugrađuju glikogen u mišićne stanice. U jetru i nešto malo i najminimalnije u mozak, to je zanemarivo. I ovo će se napuniti i ako nastavim tijelu davati dovoljno energije, ovo žuto će se prelijevati preko. A to što se preljeva preko odlazi u depoje za masti, u masne depoje, u masne ćelije. E sad, kako ćete vi znati jeste li praznog glikogena? Kontrakcije na treningu su vam slabije, sam intenzitet neće biti na visini treninga, znači kvalitete treninga, jednostavno mišić će izgledati prazni, vi ćete, da, mislim, mišićna kontrakcija podrazumijeva se i pumpa da nešto se događa, vi ćete biti prazni i manji, žile možda neće biti prisutne, iako je to isto upitno. Tu mogu odraditi neke stvari, druge posao. Uzmeš malo citrulina, arginina, ne znam, soli i bez obzira što si prazna možeš imati žile bez problema. Znači, kažem, ovisno o kojim uvjetima. I sad, koje je bilo pitanje, to za glikogen, jednostavno, kad si ti u konstanti sa dijetom ili sa kalorijskim unosom ili unosom ugljikohidrata, ti čim nešto promijeniš ćeš vidjeti oscilaciju. Osoba koja krši plan prehrane, znači koju je trener dao ili sama sebi, svako malo, pa radi skokove s kalorijama, pa unese zasićene masti i šećere jedan dan, pa je par dana bez tih, ali oscilira. Znaš tijelo koje ima puno oscilacija nije lako pratiti. Prostora za manevar nedostaje, jer manevriraš stalno s nečim. Zato ja kažem klijentu koji traži izmjene, a svako malo je nešto napravio na svoju ruku. Čovječe, tebi će izmjena biti ako se budeš držao programa prehrane kojeg sam ti dao. Makar radimo 5-6 mjeseci, ako isti program prehrane, a ti svako malo skreneš s puta, ja tebi nemam što mijenjati zato što ti sam sebi mijenjaš. 300 kalorija. Znači, ako je učestalo, mijenja priču. Znači, ti znaš kako je u prepu. Ako imaš dug period, kontroliran unos, pa tebi čovjek da u određenoj fazi da krastavac izbaci koji nema praktički kalorija, ti ćeš vidjeti neku promjenu, ako me razumiješ. Dotle to ide. Znači, koliko imaš prostora za manevar u svojoj prehrani, toliko ćeš vidjeti oscilacije na svom tijelu koje ćeš lako prepoznati. Znači, ajde, jedi svaki dan 6 obroka. 10 dana jedi 6 obroka. 15. I sad preskači 6. obrok.
I vidi za koji dan vidit ćeš razliku, ćeš neku osjetiti, znači što je poznat, aha, prazni sam, aha, loše se oporavljam, aha, spavam slabije, bolja mi je probava, lošija mi je probava, XY stvari. Evo, mislim da sam objasnio. Znači, glikogen je to. Živimo uvijek negdje od sredine na gore. Tu živimo. Većinom, ako pričamo o nekom fitness lifestyle, tu živimo. Pa i ako se nažderemo za vikend jedan, da krene malo, to neće učiniti štetu, zato što ako smo na sredini, kroz opet par dana će se iskompenzirati. To je ono drživa forma. A zato što nikad nisi ispod, recimo, sredine, sad govorim figurativno, nećeš opadat, možeš napraviti, to je taj main gaining, znaš. Poluprazan pun. Tu si negdje. Stalno imaš dovoljno nutrijenata i dovoljno okruženja u tijelu da stvaraš novo mišićno tkivo. Znači main gaining. Eto. Znači, jednostavno, ljudi moji, treba odrediti neku prehranu, pratiti i najbolje testirati, jer svako će drugčije reagirati na sve, to smo već zaključili kroz ovaj podcast, tako da jednostavno čuli ste sad neke alate kako možete to napraviti i po čemu možete prepoznati da li vam je mišić, odnosno mišićni glikogen prazniji ili puniji, tako da to vam definitivno onda igra ulogu. Još me ovak zanima, jesu li nam i zašto su nam antioksidansi potrebni u tijelu? Malo su sad skrenuli s teme skroz. Oslobađanje stanica od slobodnih radikala. Znači, antioksidans sam i bilderu koji stvara, recimo, metabolite koji se oslobađaju zbog kemijskih procesa iscrpljivanja mišića koji se mora regenerirati, sam taj mišić oslobađa metabolite, zato postoji metabolički stres. Opet antioksidansi tu pomažu. Evo, jedan primjer. A gdje je sve ostalo? Ostali toksini, ostali, recimo, slobodni radikali, znači, bio to alkohol, bilo ta neka bolešćina da uđe u tebe, bilo to teški metali, bio to otpad iz hrane neki koji ne znamo da je postoji. Sve antioksidansi su jako važni za revitalizaciju samih stanica i za dugovječnost zbog toga. Ok, to sam te pitao jer se može zapravo dosta često čuti da tipa vitamin C koji je antioksidans se ne uzima i ne bi bilo preporučljivo odmah nakon treninga. Tako je. Pa evo, hoćeš možda malo detaljnije objasniti koja je to? A mislim, ja sam ga uzimao uvijek nakon treninga prije zbog tog nekog hormonalnog odgovora. Govorim u natural uvjetima. Dugo godina sam ga uzimao tada. Ali to kao... sad, zatekao si me s ovim. Puno sam puta o tom razmišljao i nikad nisam donio neki konkretan zaključak. Čito jesam kao zašto ne bi trebalo biti vitamina C u nakon, ali mislim, opet se vraćam na ono, pa ljudi su jeli naranču nakon treninga uz whey, recimo, iako je to low glycemic index, bez obzira, pa sad nije činilo razliku. Znam da smo u pripremama na 101% sa preciznošću i da bi kao takve sitne stvari činile razliku, ali mislim opet da tu razliku osjetiti neću. Nisam ti dao odgovor, ne zato što nemam stav ili mišljenje o tome, već zato što nisam donio konkretno nešto iza čega mogu stajati. Znači, što se tiče antioksidansa nakon treninga. Evo vidite ljudi, i to se cijeni isto definitivno. Znači, on je sad mogao definitivno reći nešto ovako, eto, šta bi mu... Mogao sam, u priču, ali evo, rekao vam je ovako, tako da definitivno nam ostaje onda da to u idućem podcastu ga opet pitamo, pa da vidimo jel na... A razgovarat ćemo uživo o tome, imam neke teorije, imam neka saznanja s interneta ili iz priče sa jednim profesorom, ali nisam utemeljio jer ne volim. Kad nisam 100% iza nečeg, kao što se skužio uvijek, sam razborit oko nečeg stava u kojeg sam siguran, spreman sam na drugo mišljenje, ali da ne razvlačim. Imaš još kakvih? To bi ti bilo to što se tiče sad nekih pitanja, a mene ovako sad zanima, zašto
I ovako, ajmo vidjeti. Znači, rekreativci, da li bi preporučio rekreativcima da poziraju, svejedno ako ih bodybuilding ne zanima, ne moraju oni raditi bodybuilding poze, ali da rade neku vrstu pozinga radi bolje kontrole mišića na treningu. Normalno da, ne mora biti tehnički ispravno, ali da se ispred ogledala traže, da se slikaju, da vide šta se dogodilo ako se namjesti ovako. Pa tako sam ja razvio osjećaj za biomehaniku. Koji najviše možda mišić ili koji dio da najviše oni uče pozoriti? Lat. Jel da? Da. Širenje, skupljanje lopatica isto, da ta leđa povežemo koja ne vidimo. Opet pakiranje ramena, pa razdvajanje, zašto bolji chest press, sve sternom ispred, ono. I biceps. Ja sam, kad sam tek počeo, ja nisam imao pojma šta je duga, kratka glava, biceps, pik, ništa. Ali ja sam znao stat i toliko sam ga znao stiskat u prazno da mi se ovdje toliko bilo procijepalo, ugrčilo mi se, morao sam ovako ispružati ruku. Dan danas, zabrio sam, nije, ali da mi je crta, vidiš ovdje nema, da mi se crta neka ovdje pojavljuje preko. Toliko sam ga fleksao u prazno i onda su mi svi govorili kao imaš kuglu, I dok sam trenirao, genetika, da se razumijemo, ali i osjećaj, brate. Ne znam da si gledao mene kad radim koncentracijski, ja sa osjećajem već njega izbacim, ne nužno sa teretom. Da, definitivno. Pa to sam ja isto probao, to mi je bilo show. Definitivno. A ovo što se tiče bicepsa, okruglih bicepsa, to sam baš gledao zapravo danas, mi je izašao onaj video Mr. Golden Era 2019. I onda oni natjecatelji, mislim da je bilo od A do F ili kak je već bilo, i da si ti bio jedan od njih. I onda na kraju, kad je komentirao kak se zove, kad je komentirao kao rezultate, pa ti je baš za te ruke govorio. Tako da definitivno ima tu ljudi nešto u tom, možda Fićo nešto i zna, za divno čudo, a? Iako je Pa ima, zato što imaš priču kao zatvorenik je morao krit se od straže, zatvoreničke straže, zatvorske straže i iza zidića tamo kod WC-a u Čeliji. Imao je bučicu i kako se nagne naprijed i nasloni ruku na koljeno, mogo je samo raditi pregive, koncentracijske. Nije on ni znao šta radi, ali samo to je pimpo. Stari moj, izašao čovjek iz zatvora, lopte ovako. Tako je. To bi ja vjerojatno ali mislim šta, u zatvoru realno nemaš ništa ni pametnije za raditi, znaš Da se razumijemo, ako nađeš neku vježbu koja ti odgovara, daje ti baš respond vrhunski, možeš nju raditi cijeli trening, mislim, kužiš. Za biceps? Pa jedan trening posvetiti skroz koncentracijskim pregibima. Mislim, neće biti volumen od pola sata, trening od pola sata, toliki volumen. Ali većinu vježbi odradiš koncentracijski na side peak contraction, koncentracijski na bučici s koljena ili sa nogu dok se držiš za stalažu i sve može, znači imaš varijanti koncentracijsku koliko hoćeš, šibaš. To bez problema možeš tako, cijeli trening, ne znam, posvetiti letenjima za prsa. Bilo to na cablu, bilo to na kraju ili znači na pec decku, na sajli i na bučicama. Definitivno. Neće se tebi ništa dogoditi ako nisi radio potiske. Može se jedno dogoditi da ti bude bolje, jer je promjena, drugo jer si imao samo kao sinergist biceps. Mene ja tricepsa, možda će ti pasat, kužiš, treba probati. Ja imam takve filozofije. Jasno. Sve ima svoje vrijeme i mjesto i svrhu. Tak je. A za rekreativce isto tak, da imaju neku okvirnu, možda brojku. Znaš kako oni svi vole, znaju se da treba 5. Evo, okvirna brojka ti je uvijek 50-50. Okay. 50% compounds, 50% izolacija. Rekreativci nikad nećete promašiti. Ja sam uvijek to objašnjavao od samih svojih početaka. Kad izvučem svoju bilježnicu iz 2013. 14. Pa čak i prije, kad sam počeo 2011. 12. nađem neke zapise i zapitam se, pa čovječe, taj klinac, pa gledaj ti šta je on pisao iz svoje glave, pa ne mogu vjerovati da sam to ja, znaš. Šta? Imao sam objašnjenje tipa da na trening treba pristupiti kao kad osvaja vojska neki grad.
tipa Marinci, prođu prvo avioni, izbombardiraju sve i onda tek pošalju pješake da to počiste, da to fino kirurški odrade, a ti ne možeš poslati prvo pješake jer će poginu, znaš, moraš malo šokirati grad. To je ono, kompaunci, bam, 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 i onda nakon što si već sve, znaš, to se misli na višezglobne vježbe, da si stresirao tijelo, i onda šalješ vojnike, to su izolacije gdje ti s osjećajem sve odradiš fino, namjestiš tamo vamo, dovučeš krv, razvučeš itd. I onda si napravio dobar trening. Recimo, to su 3 recimo vježbe povlačenja sa sinergistom bicepsom za leđa, ili 2 recimo, ne znam, T-bar, bent over, vesanje bučicom, i onda imaš, ne znam, lat, pull down, under grip, over grip ili neutral i pull over, kužiš. I imaš kompletan trening za leđa. I to je to, sasvim dovoljno. 4-5 vježbi. Mislim, sad po ovom 50-50 trebalo bi 6, ali ne mora biti 6. Da. Znači, se zbrojem serija. Po meni, 20-ak serija, if done properly, mislim. Ja. Za velike mišićne skupine. Ali uvijek bolje krenuti od nižeg, pa lako možeš nadodati ako treba. Točno to. I šta sam sad htio reći? Htio sam ti nešto pitat, koliko bi im redovno, recimo, preporučio da, znači, glavna stvar je, ako ste skužili, odredite vježbe, ali odredite, nemojte doći na trening i onda tamo napamet nešto pikat. Odredite vježbe i oni neka vam stoje. I onda svi lako, šta god da ste odredili, ne mora biti ni ovako lijepo posloženo, ali neki određeno, nek tog pratite duže vremena, imat ćete neke rezultate. A koliko vremena bi im ti rekao kad odrede vježbe da drže, da ne mijenjaju ništa? Minimalno, maksimalno. Znaš ono, neki program. A vidi, mislim, ako smo rekli broj vježbi, nek su odmori između serija compoundsa minutu i po do 2, između izolacija 45 sekundi do 90, i onda ti je čista matematika na kraju. Ako serija traje, ovisno ili slaže sad utege ili ne slaže, recimo, ajde, minutu, mislim, lako se da matematički tu izvući neka brojka. A šta sam ja htio reći, sad kad si govorio napišite vježbe, sjetio sam se nečeg na što nisam pomislio već jako dugo, pošto ti radiš sa Svenom. Sven i ja smo si 2017. znali zapisivati u bilješke i slati jedan drugom vježbe. A nema to što se razmišljaš ono, lat tamo vamo, napiše on, napišem ja, pošaljemo si. To smo radili. Evo vidiš, toga sam se sjetio, mislim da je on, u stvari nije on zaboravio, dobro on pa. Čekaj, ne bi si to kao napisali prije treninga što bi išli skupa odraditi ili kako? Da, ili 2 dana prije treninga, ili dana treninga. Znači ono, u jumpu smo jednom trenirali, pa mi ne jednom, nego nekoliko puta. Nice, to je forice. Dobro, ništa, evo, daj mi za kraj, reci malo otprilike, jel imaš neke planove za dalje, koji su ti planovi sportski i neki možda poslovni pothvati i tako dalje? Da. Jesi sprema za sezonu možda? Plan je uvijek isti, proširiti obitelj, to mi je vječni plan. Što Bog da i sreća junačka, što se kaže, vidjet ćemo. A što se tiče sporta, isto kao prošlu sezonu koja je bila najuspješnija, bez lažne skromnosti u povijesti hrvatskog bodybuildinga, ne mislim tu samo na sebe i suprugu, već na cijelu priču za koju se borim. Bila je neplanska što se tiče mene i mog nastupa. Ja sam se sjećaš, bio sam na operaciji, nisam, ja budem, ne budem, hoću, neću. Praktički iz ničeg, iz totalnog rekreativizma sam se spremio bez očekivanja, samo sam htio stati na pozornicu da to osjetim, znaš, malo da poziram i to. Ja sam dao 100% za prvo mjesto, ali nikad nisam išao sa opterećenjem da moram biti prvi. I jednostavno su se čuda dogodila, mislim. Nije to ni čudo kad pogledaš zapravo videa u tom smislu, već čudo za mene s obzirom da se ja nisam trudio proteklih godina kao moja konkurencija. Niti sam radio masu, niti sam bio na suplementima, to dobro znaš, niti sam, znači, totalni rekreativizam i kome sam se posvetio drugim osobama, klijentima, savezu, znači zajednici,
ajmo reći to zajednici, savez, nek bude stručna riječ za instituciju, ali zajednici bodybuildinga natjecateljskoj, ti znaš da sam dao jako puno i dajem jako puno od sebe za vas, znači za tebe i za sve tvoje kolege, da imaju mogućnost nastupanja, da im se nešto omogući ako ostvare, da se nešto događa, da ne zamre, jer da iz ljubavi prema sportu i prema domovini, evo, to je najbolji odgovor zašto to radim, jer jednostavno imam poziv, imam kapacitet, što i govore moji poduhvati unazad već 2 godine i neki ljudi su tu, ajmo reći, usmjereni za života, zato što je bilo tog nečeg, što je nije trebalo biti. Savez je u blokadi, nema ko, nema ništa, nema natjecanja, neće niko nigdje ići. I ja sam stavio kući, mene to jelo, mislim da se razumijemo, i moji klijenti su tu bili, morali su se natjecati negdje, ali mislim, moja djela pokazuju da mi nisu samo ni oni bili bitni. Ti to dobro znaš koliko sam i u druge uložio i htio uložiti i ulažem. Tako da što se tiče mojih planova, pošto si me to pitao, i dalje nastavak rada na tome, na boljitku hrvatskog bodybuildinga, jer to želim, jer to volim. Što se tiče natjecateljskog, kažem opet, što Bog daje, sreća junačka, ako bude, nemam nikakvih planova, nisam na masi, u totalnom sam offu i fokusiram se na rad s klijentima, privatno, online, sa natjecateljima, sa razvojem natjecateljskog sporta i sa borbom za priznanje legalnih tijela za zastupanje Hrvatskog bodybuilding saveza, i to je to. Ovako, znači ja ću se sad samo malo nadovezati na ovo što si pričao, pogotovo ovo što se tiče i saveza i tvog zalaganja za to. Znači, pošto već ljudi znate da treniramo skupa u Playu, ne treniramo najčešće u isto vrijeme, ali smo tu negdje, sretnemo se. I onda kad mi malo Fića ispriča samo par stvari što mi kaže, vidiš ovo, problem je ovdje, vidiš moram sad ovo, pa... Znači, da sam ja u njegovoj koži, ja bi davnih dana dobio takav živčani slom i takav burnout od svega, da bi mi se vjerojatno sve bi otjerao 3 lijepe, evo. Tako da, ja sam stvarno rekao Filipu više navrata, i evo sad mu hoću još javno reći, da stvarno, znači, mi smo počašćeni šta te imamo, što se neko stvarno ima truditi boriti za nas sve, ali to ćemo sve, možemo i mi napraviti neki podcast samo vezano za tu temu, ali svakako čuo sam da imaš u planu i sam napraviti i snimiti nešto po tom pitanju. Sa svojim kolegama i prijateljima s kojima surađujem od lipnja ove godine, protekle godine, planiram napraviti podcast gdje ću obznaniti ljudima neke stvari i detalje, da bolje ljudi imaju sliku zapravo koliko iza kulisa ima borbe, troškova, svega, a ulog je naš za nas i vas i njih. Mislim, biram riječi s razlogom, ali mislim da to treba proći u podcastu, da ljudi koji žive u pogrešnim uvjerenjima dobiju pravu sliku, a ukoliko to ovo budu htjeli prihvatiti i ukoliko ne prate moj rad protekle 2 godine ili 3 ili 4, koliko već to traje jako puno, jer sam neke ljude udaljio od sebe, točno oni su se sami udaljili. Oni su sami natjerali mene da se udaljim od njih postupcima i da se dobije prava slika kako je zapravo stanje. Mislim da ljudi, što ti to govoriš uvijek Fićo, a ljudi to ne znaju, to bi trebao reći. Ja uvijek ma pusti, borba će reći svoje, nek postoji nešto, nek se nešto događa, ne moram ja pričati o sebi, krivu će to sliku, znaš, poslati. Evo sad pričam, pa možda uglavnom treba se ispričati, jer stvarno, treba ih znati. Ja mislim da svi koji su povezani sa bodybuildingom, a oni koji bi htjeli ući u bodybuilding, koji bi htjeli započeti juniorsku neku svoju karijeru, bi stvarno htjeli znati sve oko toga.
i na kog se mogu pouzdati, na koga ne, kako, šta, sve. Ja mislim da će to biti iskreno stvarno ono topčina i jedva čekam, tako da definitivno ono, mislim da je to pravo vrijeme da se tako nešto napravi. Pa možda se i pokrenu neki dodatne onda i razviju neke druge i riješe možda neki problemi potencijalno, ali dobro, o tom Pa vidi, problem je samo jedan, isključivo jedan. Mislim, dvije osobe koje su odbačene od cijele zajednice, doslovno, od svih šampiona, prvaka, klubova, osobe kojima sam ja dao 4 najbolje godine svog života, osobe od kojih sam ja naučio neke stvari, to ne krijem, osobe koje su u meni vidjele prijetnju, a ne saveznika ili suradnika, što je i na kraju kad pogledam sve i bolje, jer da sam ostao s njima, očito je to bila pogrešna odluka, jer nismo bili za isti cilj. Ja sam bio za cilj zajednice, oni su bili za osobne interese. Evo, to je jedini problem. Mala stvar, a velika jer koči vas koji želite se natjecati u miru i ostvarivati sva prava na neke financijske stvari koje vam po vladinim uredbama i sportskim poveljama olimpijskim pripadaju. Radimo na tome, kao što vidiš i sam, neki su to i ostvarili, nekima su se i platili putevi, nekima su i došle stipendije i sada ne ulazim u detalje, tušmani gledaju i samo čekaju da nešto negdje sabotiraju. Svaki dan smo u kontaktu sa olimpijskim odborom, ministarstvom, svaki dan tražimo načina za rješenje, ali kaj je problem su 2-3 pojedinca koja imaju ciljeve osobnih interesa, koji su odslužili svoje i nisu pokazali da im je stalo do zajednice ili su izgubili kompas. Jako puno su učinili za sport ili učinio za sport i to niko neće poreći od ljudi s kojima ja surađujem. Moram malo razvući kad sam već zagrebo. Jako puno su učinili za sport, ali mislim da osoba kroz jako dug period izgubi taj neki osjećaj, jer misli da je puno dala za nešto i da je to sad njegovo, isključivo njegovo, izgubi kompas zajedništva, zajednice i to prigrli i zato što je puno uložio vremena pa i truda, misli da je samo njegovo i onda donosi pogrešne odluke. Vidiš, ja imam razumijevanja za to, ali nemam razumijevanja kad vidiš prijetnju u čovjeku koji ti je dao krvi, vremena, borbe, suda i ostalih parnica i slično, a krenuo napredovat i ti mu režeš krila. Ja ću napraviti svoja krila sa svojim ljudima koji su mi sad puno bliži prijatelji nego oni i radimo tu jednu dobru priču. Rezultati govore sami za sebe, natjecateljski rezultati kad se okupimo. Vidio si, jesi mi rekao, ovo je bila provjera sad, jako puno pozitive, veselja, osmijeha, niko nije napet, niko nije po jajima, niko nije, nije toga bilo nikad, ja sam bio na raznim provjerama, bilo gdje, uvijek je bilo tenzije, strahova, šta će mu reći, neću sad imenovat ko i šta, bilo je predivno, to je cilj sporta, uvijek se vratimo na sport, upoznavanje novih ljudi, pozitiva, razvijanje iskustava, zdravlje, natjecanje, motivacija, bolja, kvalitetnija životna navika, osoba, čovjek, život. Apsolutno. Znači ja isto sa svoje strane ću se nadovezat, kažem, kad napraviš, kad budeš radio svoj podcast pa tipa da te ja zovem za neki komentar ili nešto eventualno dodatno, jer ja želim isto da ljudi znaju šta tu ima zapravo i koliko se ti trudiš doslovno sa svakim natjecateljem, a koliko se trudio i sa mnom, tako da sve želim doslovno da ljudi znaju i onda nek sude po tome kad imaju sve informacije, a ne ovako kad nešto imaju, nešto nemaju. Pa evo, kad smo tu, ti nisi moj klijent, a znaš sam koliko sam ti pomagao i htio pomoć ili pomagao. Evo, recimo, bez obzira, ti si tek u Play kasnije došao, bez obzira, nisi moj klijent, pa možeš sam reći, mislim, neke stvari tu, da ne bude bilo, pomaže određenima. Tako. Pomogao sam i nekima koji mi nisu dragi, što i sam znaš,
neki koji mi nisu dragi karakterno nimalo, ali on natjecatelj i za mene kao natjecatelj će dobiti podršku. Tako je. Ali to je samo jedna od stvari, bar što se mene tiče, i ono što sam ja vidio. Tako da stvarno, evo, ne znam, još jednom ću reći kapa do poda, Fiće, trebamo te stvarno. A sad, za kraj, samo 2 brzinska pitanja. Koji je najbolji whey protein? Izolat. A treba si reći onaj koji je sponzorski, čovječe, pa to sam ti sad servirao na voleji. Asgard. Izolat. Pa daj, čovječe, kod drop 10. Kod drop 10 protein shop HR. Tako je. A daj mi reci, koja je najbolja hrana? I tu ima samo jedan točan odgovor. Od babe dole sučurja na Hvaru, fino kad dođem, pa kad mi ona domaća kokošja, jaja i pomfri napravi svoj i blitvu, ta je hrana najbolja. Ok, dobro, to može. Mislio sam da ćeš reći od Ana Marije, ali vjerojatno otišla na WC pa si zato mogu ovako reći, pa ne sluša. Neka. Nije, tu je 100%. Jesi tu? Neće biti ručka danas. Nema ga svakako, ja sam skuhao svoje u 5:30 ujutro. Vidite, da, to je to. Ok, ja ću ti se Fiće zahvaliti da ti više ne oduzimam vrijeme. Stvarno hvala puno. Hoću ići u play sad, jel ideš u play? Ne idem ti, danas rest day. Nije, i ja ću odmoriti. Pa sutra onda noge ti Roka, ja ću sutra leđa. Bože, hibala ću rabena upumpati isto. Dogovoreno. Ja ću ti se stvarno zahvaliti, meni baš evo bilo top na ovom podcastu. Ja sam siguran da ljudi mogu naučiti jako puno iz ovog podcasta, ali ljudi moji, kad već gledate ovaj podcast, dajte si ukucajte Filip Dropulić isto na YouTube-u, pogledajte ostale podcaste i onda složite neku priču i bar dobite neke informacije koje možete dalje istraživati. Tako recimo, to bi vam ja preporučio. Da, moje ime i prezime na YouTube-u, da, ja sam odmah povezao na svoj kanal, rekao nemam tamo baš podcaste, ali da, podcaste, da. Da su pod ime i prezime u srču, čim nastavi. Ti ispadnu oni Instagram live-ovi, ti ispadnu ti ove podcasti šta si gostovo negdje drugdje, tako da ispadnu posing satovi, znaš možeš naučiti pozirat, čovječe. Tako da stvarno ima brdo materijala, eto imate ljudi sad ime i prezime koje trebate kucati ako želite naučiti nešto. Hvala ti stvarno puno, ja se nadam eto da tebi nije bilo dosadno s ovim pitanjima, da te nisam iscrpio previše i evo, to je to, hoćeš neku završnu još riječ reći? Iskreno, ovo mi je jedan od lagodnijih i ugodnijih podcasta, možda zato što je spontan, iako si mi rekao već davno da ti kroz vrijeme pripremaš pitanja i slažeš sebi to u glavi. Ja sam govorio dobro, kad budeš spreman javi, ali spontan u smislu jer sam zaspao jer nisam uopće se sjetio dok sam umoran bio i sjeo sam ovdje bez ikakvog stresa u smislu da ću ja razmišljati šta ćemo pričati. Samo sam sjeo i sve, ništa nisam znao šta ćeš me pitat, kao mislim. I tako da mi je bilo lagodno, bilo mi je ugodno i baš sam zadovoljan sa tvojim pristupom i svaka tebi čast i hvala. Hvala ti puno, Fiće, stvarno. Ljudi, vidimo se, znate što trebate napraviti, like, komentirajte, možda iduće neke goste, pretplatite se i njemu i meni na kanal, imate Instagrame, sve imate dolje, tako da hvala vam puno ljudi, čujemo se, bok!